Tala falawa Samoa malo nga lua le nei aso e alo mai se whapoponga masani fo ele ne alau tala tau. Ilo po nei malaso tau. Maleta satelite o se vai ngawa mawalalo o lo au mai au sa vilum ta upolo ilunga le tunu. Se vai ngal malo lua na po male velo le so e pia sa fa mawinai le malo luas full fatikeri au le velo le so tolus full tasikeri. Peita e le velo molunga fa mawina le mai sautu savai e tolus full fatikeri. Whawhanua le tau, o sa video le vaitu e lau anga ele to oloa o loa afia i pia Samoa, ma la afia ele tunu i au ma timu ini so taimi. Wingol tau mulpo nei, e maa tele ina langi le lei le tau, se ia vanga nai timu puu, e maa tele ia tu maunga, whaapea mawaenga sa e le tunu. Wainga mula soa tai au, o le alangi le lei le tai au, whaasolo ina waoa mai le oli, whaapea manai timu puu. Talo tau mo ngatai fale umala tunu il po nei o sa vilom ta upolus fulus fuli ma maila le tula. Fasola tu luas fulu maila le tula ini so taimi. O ngalu e lima le fitu futu. Mo ngatai fale le astofi o sa vilom ta upolu anga il tua loa as fulus fuli ma maila le tula. Fasolo inangi maila vaitu e lau ini so taimi. O ngalu e lima le fitu futu. Taimil tai pele ele malitai tu e valu minutes fulu malua lwa vea wana nei. So tu imail 5 minute te ele ono atai au. Pele ele toi 2 minute sfulu malua la oli, ona toi so tu ilo tai le sfulu minute te ele ono le fiafi. E wha moi moi o soa ele la tai au ele afo le fitu, ona ngoto ifo le toi sfulu iwa minute le walu le fiafi. Mao se ripoti le na tau sa mo ele nea fiafi e wala fuafuanga, se isen whapoponga la toi mai mo mai le soa tai au, o le netu la manuia te le po, faso ifo ia. Good evening Samoa, here's an update of your weather forecast for tonight and tomorrow. Latest telemetry of this afternoon shows few low-level clouds driven in by the easterly wind flow over the group. Here's a look at your minimum and maximum temperatures. Up here recorded a minimum of 24 degrees Celsius from last night, with today's maximum of 31 degrees Celsius. However, the highest maximum temperatures for all of Samoa was recorded from the southern side of Savai at 34 degrees Celsius. Weather map indicates an easterly wind flow prevails over Samoa, with associated clouds and showers. And the weather forecast for tonight, generally fine weather apart from few brief showers mainly over highlands and to the eastern side of the islands. And for tomorrow, fine morning becoming cloudy in the afternoon with brief showers. Forecast for the marine for tonight, easterly winds of 10 to 15 miles per hour increasing to 20 miles per hour at times, waves of 5 to 7 feet. And for tomorrow, east to southeast winds of 10 to 15 miles per hour, turning northeast winds at times, with waves of 5 to 7 feet. And the tide table, low tide will be at 8 more minutes to 12 midnight. High tide at 4 minutes past 6 in the morning, another low tide at 2 minutes to 12 noon, then high tide again at 10 minutes after 6 in the evening. The sun will rise tomorrow at 7:30 in the morning and will set at 19 minutes to 8 in the evening. That's our weather report for tonight, Samoa. Join us again tomorrow for another edition of your weather bulletin. Until then, have a good night and God bless.